Ewa watukufu wa Komori, mlio Komori, watukufu wa Komori mlo wonzemo ya Komori. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Siwa hitandi sa video masina haruma 30 minuti jao. Shaya video ikupeha hasababu mawasiliano mahala naka ya kama hii tika ukusudi ya kupeha ni zime njena ndise a zero abonge nyuandu mawahi makanza murisive ngarduta samaha. Ngamina mesaji muhimu kiasa utosha na kahanza ni wonese renseignement na ziparisa rambujana hata leo takriban ya wandu mfukare diferent wanipara wanambia ndongo nzima ni juheni nendao batiro shelwa ngamanzo nikadamiziwa nitole roho haundendo atihindu abotika hanza atanjoka hujonesa mauniwe hangu niwonese ukana haini mwanadamu ujihisi na ujitolea ya njiharuma zerezo sosio yaonese zijiriu haruma inti yahe yaonese zijiriu haruma inti yabo katulinda ndongo ukatsinda zenu zipangwao no wandu njo wavumba bana akatikao wankabati mndu ujo shinda ya metrize mndu kabati mndu ujo kaushinda ya shangaze mndu kabati ujo kaushinda ya temarisiza shahaini mndu ngena wajibu yaonese yezahahe fikra ne situation ili harumenti ya hatu abonge tikaanza ni renge wa Komori jimla mazahidi ni renge engazija mazahidi wakayendo hona nguha ni renge wa Mbajini mazahidi ni renge wa mji wa Dembeni na mji wa Uziwani mazahidi okaya jana tizamba bandu katiparwa ni wandu rangujana honda lelo tiparwa ni wandu watimizi mfukari wanambia ndongo nzima fahamu ujue namna wendao bobashari bahuroshelwa ngonzo utole roho mpango wafanyiwa ni Humedi msaidie wafanyiwa ni Belu wafanyiwa ni Bakari Hodomoni wafanyiwa ni Junaidi wanruane wao kabaka watanu jomkini hata wakaiwa kesi tashawa unda sana na site wao wandu wao wapanga mpango wa mwando enamna wajuka ushinda wani destabilize mitina kaudziha miuyenshi Kenya Nairobi haba harzamba onga mitanzani wowo ngwajua ukahaba harzamba onga mitanzani tina kaudziha mimi wanuze nongo zenu sikarjala haurudi abonge wafanywa mpango wa mwando ufanywa namnaje de namna ya ushinda wani elimine mananga mtosiri ngo siri ngabo mrundao unparo ye nambia zenongo zinu ne hamba yabola dhimu wafanya hata wan tortue no ili wajue ye mru unambia zenongo zinu abotika hanza nuonese ukana ndenge ushahidi usoni mwa Komori amandizo na hamba bana nanyi waji na wauziwani na Dembeni au kajuneidi yemuziwani mimi Dembeni na Uziwani kana ekale Humedi msaidie na Junaidi na Belu na Bakari Hodomoni mfanya mpango ukanirelwa hitwa satifanye testama ya hangu haukabelu haparorongo wa suala wa Komori ukana haini mri afanye testama ya henti abonge mimi satifanye testama ya hangu satiparaze famiza hangu tuwata ushahidi tipara mji wa Dembeni tuwatina ushahidi nusu ya wanama wa Dembeni na waambia zenongo zinu
ukana nkujua uhadisi da minao na wandu wa uziwani nkujua uhadisi da minao ukana tipangiwa mpango nga mwanzo ni jurumlwa na wandu wao na wavumba banu hasibabu hindi hasibabu deze video za hangu kazitua jibia na mimi mikado njia fiziki shasi uhambe zijiru harumensi kamdungu ono kana katuta haya do vumbulu haruma video yabo nende ya demisione ya retite domana za daula wala mimi Junaidi hau Bakari Hodomoni hau Belu hau msaidie umedi msaidie kavati mungu ujo ushinda yani metrize ya ndende nai hau yani kalme ntirongowe ya huna mfanye izo mwanzo mfanye tizamba banu ngamzijuwao uka mimi ngami Tanzani ize rasenyi mama ziparisa izo za kweli ngami Tanzani ya umedi msaidie mpara ile jumba la ubalozi la Komori la Tanzania mwani kamisyon wanifanyie ku ndendo nai na abonga mwanzo nieleze banu wa Komori mjue shile ko banu wandu wanu kwa twele wakangara juwa uza nongo zinu ile serikali ya enti ya Komori neti ya Tanzania kabajahe ya mikataba ya husu ya ukana wake mruta kwa ni serikali ya behwa Komori hau Mtanzania talie Komori ya behwa Tanzania zo ujiri jokiri sheli ziko ujiri abo wala wandu jokiri wanu Belu msaidie Junaidi Bakari Hodomoni wafanye strategy warenge mapesa ya tuma shashi paske ngwa unayo ngwa ya hiba hau inji wale wabehwa ambasadi hau wabeshe wandu hau ambasadi wandu wao warenge watahe wandu wa Hanzani wao ikawa masivili waniumwe kama polisi wantini marisiza shakavati mkataba wa huse serikali ya Tanzania na serikali ya daula ya Tanzania ni daula ya Komori haruma mikataba ya husu mndu ya vewa eza saya Hanzani hashirisho wa Komori mimi njaka Hanzani fanye destabilization mtutahwa ni mahakama njatolewa mandandare njafanywa ndongo itukayonti shai Muhamedi msaidie na Belu na Junaidi na Bakari Hodomoni kao Bakari Hodomoni hani msikinio ende hatangu wambio kana wakati adoni njia sidomwambia ni rihunde shawiri la hemotoi muni neglige cha mwanzoni wambie Bakari ukana na mrumie ze pouvoir mlonizo sha ze pouvoir mlonizo ya hangu ndainu ni jurize wandu ni familia hangu na haini mndu unijuo ni wa Komori wakunishilia ukana munreshe anga mwanzo mwendende nai emission ija ça fait 10 jours ranguze nongo ya autorisation ya tolwa tujua Humedi msaidi yani tujua Belu mwapara wa ambasadi ya Komori Tanzania wandende nai ambasadi ya Tanzania ya Komori ilo Tanzania kwa na ushinda wandende nai hanzambo bana haukana mikado henda ne wamia mikado fanya nongo za uchamfu za uponti ya hatusheo harumensi ya Tanzania hau Kenya ihongo kaya mimi kado watsengelea ni meya mikado wa meya sha ekalo wandu wa ambasadi warumia wana relasio wa wanzani ya wanza mbondro tide daula ya Tanzania wanzani mwalive mnariale kana mumparise mumderangeri mtermo avion msise Komori ekati sisi haruma titilo haruma avion sisi Komori hondo hatu ekati fanywa hizo ndizo ntimuhura hana sambi sha etambu wandu wa sampanga weye aferi sati ijua yondo muhimu ya message Humedi msaidie Belu Junaidi nana Bakari Hodomoni ye mpango wanyu ti ujua avance ikao ngamjuo kana hataranzi wakati msaidie ya para wa ambasadi ya renga disposition za ukandendwa nai ba muhimu ya hao buwa Komori muhimu ya hao wandu wao tukari wandede nai mimi dhati wasangu wajituhumu kana ngabo wandu walo harumo ezi wanambia o siri za nzamba o harumo za video zangu hiyo dinamna na vanu Humedi msaidie ngamusheleyo hamadahaba ha Humedi msaidie tika ukadami nawe kati ya sambi kwa tuwa fungulo prizo tika uyashida mina tika huja hansambo hao relamba hindu wazima tika huja hansambo relamba hindu wazima hao
utizidiwaze ze trakti za kaufanywa wakati ya sambi wadu wakauzifanya wenika damina mwanama munkazi konge Faransa habaha ami en contact damina rezirenga rezitamba za mula pia place de l'independance we masiku yabo ule Ahmed msaidie utije kari ntidamina we mwanzo ndende adui baribala juzi ze amejamfari ze dosari ze wanru wa sambi ze buruhani wakabala wakawaja kaujibiwa neze trakti zila noka urinika rezitoa yabwelelo inu ekangabo wandu warambia onrongo yode namna izo renseignement izo strategie. Donc mimi ntina makalima menji ya uyamba bana mwanzo video inu ipartage wa haku haini mndu jo iparisa ukana mimi ntimhara au kanga mina ami a règle arumenti ya Tanzania ntina hata problemu kabati kartasi ya onesa wakanga mtawa sheka wafanyishi handrongoza agression buwa Komori buwa Dembeni buwa Uziwani ya uo Junaidi uo Bakari uo Belu uo Msaidie haukawa undu wapanga wanzoani jiurum wanrehitwa wanrendenai heze ndongo nzamba au harumaze video ridini eleze ukana wandu waona wavumba banu tena badi wangu wanjuwao kamiti mromoto na moto wa utoshangaziwa vanu enti ya Komori enti ya Tanzania kwa tina mikataba hau Kenya hau zenti zinu za East Africa enti ilona mikataba ya ukana wado pasi za na wandu helilo kangwa tahwao yonti hama de Faransa na habomba Msaidie uhamba hushitaki bashari ube haplenti Faransa karda paro ijwa suiti ya heze nongoza hurenda tukabo mimi mwanzo nieleze wa Komori jimla wa Uziwani surtu wa Dembeni wa Mbajini ukana haini zijoni hundra harumenti ya Tanzania uo do wandu na wavumbo abo Belu Msaidie Junaidi na Bakari Hodomoni ngamina ze ushahidi zonti pia tizamba banu karanguja na hata leo tiparo ni wandu mfukara wanambia fahamu wanambia jijue namna ujibali yao bahuroshelwa naongwa juao halafu wende hata wakrei ndrongo ukanangwanza wafanye mpango ya ukana hari ngamtio onlohunu ngamtio fitna la husu ya daula ya Tanzania ni daula ya Komori nionese ukana zinu daula za kantiki rasmi zistehe umishinzi ngabo maopoza wa lumunu warongo wao hauhaki kaibati ruhusa ya ukana mimi iyo hata haba ngabo wa Tanzania wajujua ukaharume service de renseignement ya hao wajirengeze video za hangu wasuive waishie kwa na uhuna ndongo za ukana ngamto fitna la husu ze daula zombili abonge mna mpango wa hanyu kena kaunde jeza dingoni kanja rongo mida yoni mikadofanya video na dinadi wandu wanjuwao shanga mshukurio yesiti ya habari za Komora yesiti ya habari za Komora watongeso wandu wanu watafuka haukao wandu wanu imana wafanyao wanzuwani fanyeku dabu waelewa ka yesiti ya habari za Komora ngwarengao ze video za hangu wezitia mimi ti administratori wa habari za Komori paske haini mkomori ulona telefoni ya njia harumweze rezo nguye usive habari za Komori wandu wanu watafuka bazikeze video za hangu nizo nambao ngiabongizo kwela hapo misiyo hangu ipase emisiyo hangu ngamshukuru Mwenyezi Mungu hauka message yangu ngazipaseo ranzi zimtiani mbahuma zimtiani perepeta ngamunitwali yao ye namna ya hundenda naye anjuka tidu wandu hezi kamili abonja jozi Parisa kadu wandu hezi kamili wanzu ndende naye shada wandu na wasite bana abonge wa famia hangu sati walaha ngamlaho wa Komori banu ngamlaho wa Mbajini banu ngamlaho wa Udembeni na Uziwani kana ekati hundwa kamndu hadoni parti class wa sansuiti yabudu wandu na wavumbo abo Msaidie na Belu na Junaidi Nana Bakari Hodomoni nidini enese tena ukana ekaka mjani wona anlinyi haini mdungene stili yahe stili yangu mikadonjia haini siku shekati hundweze nongo za urongo wa miurongoa abonge mianju urongoa yaweza umbwa zirende hinga zoredeha shanto kautahabo wa Komori nibehe message inu kana haini zijouni hundra
wa Komori haini zijo unihundra arumeti ya Tanzania mitudziha ngami Tanzania yabo ruwanduna wavumbu wabo msaidie na Belu na Junaidi na Bakari na ushangirizi wa hele jumba la ubalozi la Komori lilio Tanzania ikao baunra tiparse message ndo era sanyima na sina wakati banu haruma 15 jours banu haruma tumu bala huja ambasadi wasawa parwa kwa japarwa ni daula kwa japarwa ni mahakama shawa parwa ni wanru wao na wavumbua bana wapara hiyo wawashangaza kana hata wao wanru ambasadi ngwadwani wao ukambwe sema na watu unifanyia action vanu ngwa makomplice da minao na abo mimi njahana mahadisi yangu da mina ambassadeur njaparo mpwasheo ni wanru walo hiyo pia miuwajwe madina shaminjahana mahadisi da minao shamimi miujwe namna nendao ngami en règle en Tanzania ngami en règle ami tranquille ikao dini washelezi ya balozi wa hatu ambassadeur badawia hontujini katiparo kadami na Nairobi timwambia ngamanzo nlole mwanamshe Mtanzania hanambia hamba ukana utilole mwanamshe Mtanzania subhanallah na yawewa hahe ye Mzanzibari ye Mtanzania donc ndini mkonfirme ka vanu tisatilola mwanamshe ola na domwambia yabo kamru halola hunu yabo ngena ziazima za hunu sina ujua kubata ya mihono ni kupewa ndo nafasi wan destabilize kabati mgujo shida destabilize ngarjo hamba ezono maslaha ekaleo ngamtongo utahaba ngam nyama pesa ngamanzao muri rande nayi sibahari ngarongo wao yotide namna na mbire ze strategies zontipia na muniumwe na munrende nayi shawo muhimu de inu ntowe message halafu maudwe kazi jiri ngamjo zamba wa Komori ukana abantu hazamba na mimi mtu amba ndrabo mrumba jina ulona kilinchashi haulo na maarifa machashi hajo subuti ya seiduku ya ndise kwezi strategia hata ya taho wandu wao wataisama shamimi tizamba banu ngarodini zirejeze umedimsaidi yengarijulana o hata karutujulana tena ngonjuondro ngonjuo kama mimi katokiri mratoni baziza au kama mimi njazalo njahamwazi wala mfu tirino hajembe mimi njarino hamkasi hamadu wana wazalo uleo chami tirino hajembe abonge mimi tina utoka ukiri mri atoni bae hanywa yani bae mfia yani bazize kabati mishinzi ya uonesa ukana ni hundwa ni ani mbire haruma sharia kama na uwira haruma sharia muni wake mane sharia ngamjuao ukana ikamdurumia sharia njuhunda haki haki ndai wa Komori mwelewe na mturdi mkause strategy mtoe mandandare irohe officiel hiyo ndio wirumia ni hundeze haki za hangu vanu borulomu ngarinjia haini majumba yonti pia ya ukana rieleze ze stabia zilio harumenti rionese ze video rifanyao rionese banze video zinrefanya ngabo wazungu ngabo wandu wajua shizungu ngabo wandu waelewa Komori mtidua zikangabo ma americain walo Komori ho wakuso mesema americain mandao Komori na mina mwanama mkomori umru mengoni mwema operatori wa huu wa Komori hala Etats-Unis hafa wa aeroport ya Washington hatozingarwa haparo hamba nzonzo bangabo mkomori tola Komori abo mwanamshi american babo mkomori tola mbaheri mkomori ngena passport ya Komori na abo timla ulia yeje katujwe fasiri yao abo mzeni mwenese ni ukana banu zeno ngori zamba uzinu ngabo wazele wao watu nationalite za Komori auke banu sisi zinu ndongo hamada zinu minga mshukuru Mwenyezi Mungu ukana leo umedimsaidie na Belu kwa tufikirie namna ya uende senti heze doma na walonizo na Junaidi namna shahiza shilio na Deputy Bakari shaipla waloni yode namna ya uni elimine yonde hazi azalia wanika no yote nakahamba kana azalia panga ndongo ngamjuo na anangamsubuti nzambe banu bwa Komori ukana emana wandu wanu wa hayausi wanzu wantoero wanrede tihindu dabo wakawa jua kana Asman Azali rais wa daula ngudo suiveze video za hangu halafungwa elewa ukana yabo zerongongi zonziro hakama tola ngusisoma zaha izo nde namna watu hamba mtu wakazandrabo
ngamjuoze rongo pia hili za pangwa wanu toka ubidi ka hata haba nunti wahina rongo wabanu hena mna wapanga yedi mana nakaufanya jitihadi hata ni rongowe nte ushahidi wa Komori jimla nana wa Mbajini nana wa Dembeni na uziwani hauka Junaidi heli ulo na mabandi ya uliba mapesa wajiwandede nai yonde heli bangu mimi nilo na mabandi Komori utirenge ukana bo Junaidi na Bakari na Belu surtuda wao wararo ana humedi msaidie uo mru kwa ujo shida fanya mwaha mahamili kapiri Mbajini shabu tirenge ukana nyi wa Mbajini mwanzo munikadamize baharinga mamboze kweli ukabanga mjoka ukana makini ngamjoka ukana stabilite mbire Dembeni no emba biyo na msubuti hena mna mlo na mabandi de namna rolo na mabandi mimi kabati mndu ujoka ushinda reshangaze karana uzia ze video ngarudu fanya ze nongoza hatu zonti pia ngarudu hashirishwa Komori badika karjazi juu yabo mimi haba hanga mitranquili mimi ngamlindo nione reaction ya hanyu ntina problemu tika muhimu hangu dainu electoral muona kanilo de kati muni wahi muni maîtrise rahani ja juzu wa Komori ya messagenu yabo habaha ntina hata tabu ntina hata problemu mimi ngami a regle na todo zamba ntina hata problemu nana ngami na wandu wa Lord karibu ni serikali ya Tanzania nane serikali ya Kenya na wajuza zenongozi nane serikali ya Rwanda bandu za ambasadi na zinjia lelo paske banu mimi sina madiplomu menji sheka ustaarabu nga mujuo ka strategy za kiujitsaha nga mzijuo banu tinjia haini bahanu tifanya zetiende tionese za hangu pia tionesa zenye shahidi pia za hezongozi nsahao hezongozi tukauni birlia haba haikati timize video inu banu tihundwani rongo wanaziwana na mdada hangu banu yaliyo nana etambu de kaya mbokana tirengwa Tanzania batita mrushono de hauti wa mru hafu haujao bai shikada sababu de siasa ya Komori wallahi ngami halali ntina hata tabu ngami tranquille ngami conscient ntina uhara eti umwambiani banu kana wo uhara de kat nja kana wahi nafanya messagenu tigamatiwa nemandu wa rumao mana banu jomkini haba Komori na rele wanendo harmazenzi zenu banu jomkini haba tivirenzia za sharia shawarumie mali walibe mapolisi waje wanrenge wani maîtrise wani destabilize wajojo huzirenda mana zinde zentizino de helilo yabo wajojo kwa biri parce que wajua ukana kwa na ujua ubira sharia handongo mbili kwa na ujua ubira parce que serikali ya Tanzania ihele ya serikali ya Komori usiu ranguwe suku era isimzamani wa Tanzania si ha Komori yenda yatobuliwa yafanya visit uhasambi ngabo wanu narelewane fasiria ya ujamaa wa antinanti mikataba ya antinanti enti ya Komori ngiona mikataba na Tanzania ya diplomasi ngabo ze ambasadi ngabo ze wandu Komori wajahu wafanya commerce ngabo wajahu haruma unono izo ndeze ngozi liyo wa Komori ngabo wa Tanzania wazao Komori wafanya biashara shaka vati akoru za husu mikataba ya husu ya mahakama na armena hizo na hizo donc yaweka leo waja pumba la mali lijilie wandu fulani nirendwa nai sojo ujiri tina ukamharanizo ngamzijue namna ziko ujiri shaka bwana ubira hata sharia parce que yode mana katijuza wandu tijuza wandu wangu tijuzo wandu wangu ni wajua upia za relations za hangu za intim ngamina wandu wa daraja za hajuni wajuao tiju hati waeleza zenongo zinu wanambia utikane tabu hima uangaleze nongo zaho endelea hata ntushanji nyumba ahanza nionese kaminti mhara ekatifu habahanga mihalali paske we akanyinyi madhoma na wadaula kamtina fikra za uangalie ntieli yendao shanganyinya fikra za ukanade na deze video za hangu yabo njibiwa mjifahari kaze message hangu ngazipaseo ukale uhumedi msaidie na Belu kamtufikirie namna ya daula ladhimu yende shanga mfikiri moto mdembeni ulo Tanzania ufanyo video yabo ngazimbo sauni za hitwa abo tirambo ke message yangu ngepaseo na minga mkontinye komba tina kaureje idingoni yere palisa renseignement makarna uparo hamba ndrabo yotirenge miadi kantina uparo habanu nifanye video na bendrabo nganjo hambaze kweli
hizo naziparisa kazi kantiki rasmi de maana kama mimi mrena bandongo itumwambiani bani message yenu tuambilwa zo rangu jana sha njatofanya video jana tikaanzani tsanza uwe parce que banu si wandu wa hezana sanyima banu onusu ya wandu wa pia wa komori wao rikifanya hazi dasinao rikawazima dasinao timoni sanu ushahidi banu kana wakati wa sambi wakaudufanywa tract ni msaidie yohanzi haze tract haimprime hahe hani kadami na mwanama munkazi rizivuri za arma masihuri rizivuri za moroni hula pia za mwaze plasino wa mahala ni pia ya wele lo msaidie kuna kauja mshangazi na si wandu rakaula rala mbahindo wazima hubandani haho hantambo rano wa maji wazima halafu wabole wenu kuna kauja unre mafiro unishangaze ngani mlindoni mfanye reaksio ya hanyu muhimu hangu satijua tutahanike mle sha muhimu hangu wa mfikirukane mesaji inakanza ni ibeheti ibeha ngamlindo nione namna mjonjilia shati jojiviwa haini ujo kaunjilia yatinjile hadingo shana njile hauso haukabanu namna muritwalia ode namna rimtwalia one ngamjuo kai wo mumtaha utinda mimi wo humsaidie ya mtaha utinda mwili shande mru na mbio hizo samzamba sharti hadalane kana vanubu msaidie tena heli ni yeshimu Tanzania yende heli bahe mwana haho ya yeshimu Tanzania kanga una relasio za kidaula Tanzania zaanza ushangaze wangu Tanzania ujuzi ukaumbize mwana haho na mwanamme Mtanzania hatodungana na mbabahe ujarumwe mambizo engewa ujulana na waziri mzima Mtanzania hajoka mawaziri maislamu wajuka waja wa ushangiria wakaumbize mwana na mndu Mtanzania ya hiyo de dalilu ya uone sakana kwa wenwili harmwensi ya Tanzania hardize relasio kaziti njema hasibabu de amferi ya sambi hizo ngarazijuao ngamjula li kama masamia hizo kweli ya jiharumwe investiture sha 99% ukana huja mfano ngarjuao weze nongozo si wa staarabu ngarele wao situation ngar control zo pia tikabushini sifanya hata rais wa daula ulio bushini leo Andra Zoel ngamia tinjia contact daminae riu si uhadisi hata habari zamba wanu juzi leo nti huyane haniveshia mhono waidi yabo uo wanzani tika Ethiopia ngamina wandu ni wajua wa mabalozi wandu wanti pia parce que haini mndu ngene estilia hangu mimi relationnaire mimi mndu wa relation tika ngami Kenya abo na Tanzania mimi kanga mndu harumansi nuhanza ni juo wandu yabule wenu wandu ni wajua Tanzania tijua bantasi wanajua zenongo tijuzo wandu pia ni wajuao wajue zijoni hunda esheleka wadoni para kwa jani parisa yabo anilindo msaidie haukamsaidie hudungusheni libru hui kazaka uanzo ikaze karo ngobiro banambwani we anikuja parore ndo nai banambwani halafu ngofikiria maabo wa Komori ngo hanzao halafu humedi msaidie kuna uparo dabajini shanga bo Junaidi ya lormo mpango huo na Bakari depute Ndomoni halafu na Belu ukaharia mwanga mjuka uja mwenrehitwa banu muni uweni fe mrume wandu mananga mrume wandu shaka mtuvira sharia mje mundikadamize ukahari Junaidi ngojoka ukana ngojoka ukampe ubire uo msai uo Junaidi hoziwani uo Bakari Hodomoni ankazo yabo ngarjona na tena kama ngwabenze juma ya heri na baraka Mwenyezi Mungu yarikusidia joka na heri na si Mwenyezi Mungu yarijailie ze hairi baba nuri kaufikiri boramba ore ngauze ngoze nuri zamba wangaramba uzi kaufikiri kana wandu wanu ngwambao ngaramba uze ngozinu washanji shay contraire ngwafanya contraire ngwanzao wari kadamize ikebatike mrujo hezantwi harongowa hawendeni okukarna uzia horongowa ehozie karongo deka kabatizo hamba wasalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kardona na hairi tena insha Allah ma salam.